Tsedi, ga no hlole Bridget. Lesiba, nna ke sogole ke amogetse ngwanela wa gago. Gape ngwana yo la ga ana molato. Mo hlotse dilo tša sa ditsebego. A gona mosadi ya ka amogela go ngwana nyatsi ya monna gagwe. Mogatšaka, o gopela o ntshwarelehle. Ke dirile phošo ye kgolo ka go dira ngwana ka ntle le mosadi yo mongwe. Wene ke go swaretse mara ge le Bridget yena, nke se sogole ke mo amogetse. Ye wena Bridget, a ka go botsa gore mehle le mehle ga o tsoga o tshwanetse go tlile ka mo ngakong ebile o re dira le breakfast. I just finished cleaning the house, aunt. A go a ela ka mo, tlogela go paralala mo sofong ya ka o emelele o dirise ke re go se dire. A se nna mmago nna, o tlogela go ndirela matepa, o tsebe mo mmago a le gona. Ngwanaka, o thata ke eng jwale? Mama, a ke qualify le course ye be ke nyakang go e applyela. Dipu, o ka nna ba o hlohlobana so mara ka baka la di-results tša gago. Gape nna ebile be ke nagana gore mohlomongwe go na le se ile gore se go diragaletše. Mama, wa tseba gore a gona course ye nngwe ye be ke nyaka go e dira ka ntle le yela mose. O se ka tshwenyega ngwanaka, ke tlo ya kwa sekolong sa gago ka patela di-teacher la gago gore le go fe di-results tša go kgahlisa. Ke tsebile gore o tlo nthuša. So Bridget yena o phasitše jwang? Mama, Bridget o phasitše di-subject tša gagwe ka moka ka di-distinction. Gabotse ngwanela o phasitše jwang gabotse so ka gore e be ke o tile di-textbook tša gagwe ka moka? Eish, mama, o ka botšiša gape. Le nna ke maketše. Go no swana ke sefele le fele. University a go ye batho ba go hlaka. Mane mara why minse eka misava leyi ku ri ni sala ni hlupheka. Tshama eka yindlu leyiwani tanihi mutirhi. I don't even understand how I managed to get good results because a ni nga wu kumi na nkarhi wo ni hlaya. Xikwembu, wa ha ri na mina mara why swi twala onge se u ni tshikile? Bridget, kgalesela o le ka monyo kompotse gore ga o so fetse go apea. Ni ta heta ku nga ri khale. O se ka mpotsa ditšhila wene, ke re ke swere ke tlala o kogane. Papa, mara why ni khomiwa onge ni slave in your own house mara? Why mi pfumelela nsati wa n'wina a ni khoma hi ndlela leyo biha? I really wish my mom was still alive. Bridget, tliša di-application form tša gago ka moka ke o išetse tšona kwa post office ge ke išetse tša ga dipuo. A ni se hakela ti-application fee eka tiyunivhesiti leti ya timbirhi ni lava ku aplaya ka tona. O se ka wara, ke tlo di patela. Why mi ri kahle so eka mina all of a sudden? Keng, motho a swanela go go bontšha lerato. Swo ni hlamarisa hikuva hinkwenu ha swi tiva leswaku mi ni zonde hi mbilu na moya. Nka se fetole taba ya gore monna ka o ntšhitetse ka mmago a ba a dira wene, mara wene o swanetse go ya sekolong. Ku va ni swi tiva leswaku mi lava ni ya exikolweni swi ni endla ni titwa ni rhandzekile. Bridget, gape o swanetse o kwešiša gore a ke se o amogele gore monna ka o dirile ngwana ka ntle. Gape ke sa tšwa go tseba ka wene 1 month ago. Na swi twisisa, mo ni ya teka ti-application form. Mama, why o ka re ke kwele o re o ya go romela di-application form tša ga Bridget? Dipuo, o ka se kwešiše gore go diragala eng. Mama, nna ke bona o ka re ke tlo palela ke go phasa matric wa ka. Dipuo, go se ka nselekiša wene. Nke se re ke pate di-teacher ya ga gore go direla di-results tša go kgahlisa, ka palela ke go patela batho ba ma-King Center gore ba go beele dimaraka tša go kgahlisa. That is why I love you so much, Mama. You are the best. Ga gona ngwanaka ya tlo feilago ke sa phela. Mama, mpotse mo, o di iša di-application form tša ga Bridget ge o iša tšaka? Xikwembu na cancer. Stepmother xa mina xi ta ni hakelela application fee va tlhela va ni yisela tifomo ta mina. Phela I was so stressed. Now I am relieved.
aga ge ke boa kwa post office ke nyaka go reka ntho ele ke tlo e šomišago go tloša legotlwana lela ka kwa motseng wa ka. Ngwanela ke morate man. Ebile o ka raka faile grade 12. Papa, why o re ke dule mo gausi lweni? Dipuo ngwanaka, ke nyaka go bolela le wena. Go na le seo ke se dirilego. Aowa ngwanaka, ke gopela o phedišane le yola Bridget ga botse. Mama o re ngwana wa nyatsi a se wa go ratiwa. Dipuo ngwanaka, o se ke wa bolela seo ka ngwana reng. Bridget ke sese wa gago wa madi. Nna ga se sese wa ka. Ke ya gae ena ke tsebe gore ke o boneng. That is why ke o gopela gore o phedišane le yena ga go. Papa, ga ne go na le seo se diragalago gare ga gago le mama? Le tlo kgaogana? Nna le mmago a re tlo kgaogana. So ke eng seo se go dirago gore o e ga koko? Ke dilo tša batho ba bagolo ka se di kwešiše. Ke nyaka go yo bolela le Bridget ke a boa. Bridget, o thabile seo lekgolo? Ante Tshidi va pfumerile ku va va ni hakelela application fee na ku va va ni sendela ti-application form. Ka nnete ngwanaka, ke a tseba gore sa le o fihla mo kgwedi ya go feta Tshidi a zang ka go swara gabotse. E be ke go kgopela gore o dire seo a re go se dire gore wena le yena le kgone go kwana. Papa, a ni hleketi leswaku va ta pfuka va ni amukerile tanihi n'wana wa vona hikuva va ni zondhini. O tla go amogela mo fe nako. I just hope so. Ke a gae ka moswana ngwanaka. Papa, loko mo ni siya lawani va ta ni dlaya ni kombela ku famba na n'wina. Bridget, bomma ba tsebe ka wena ke tshwanetse go ba botsa pele ke go iša kwa gae. Bothata ke eng Bridget? Papa, am I a mistake? Ngwanaka, wa o botsiša potšišo go babiša pelo so? Na swi tiva leswaku I am a product of an affair and there is no one who's gonna accept me. Dipuo, tata go kae? O ka kua ka moreng o na le Bridget. O reng? Lesiba, ke wane lesiba tena ke ya go bitša. Tshedi gane wa hlabile mašata so keng wa mpitso ka re ke nna ngwana. Wa ke swanetše go hlompha ga bone ga o deserve hlompho. Mosadi ke wena o ntapišitša ga botse o nyaka eng? Ke nyaka o tlogele go dula ka mogae o le mahlalela o mmerekong. O nagana gore ke fela o dula ga ke nyake mmereko? Mebereko ya hlokega. O nagana gore taba ya gore nna ke ya go support ya nkgahla? Le nna taba ya gore ke wena o reka go lesaka la bopi o le tee ka mo motseng yo ga e nkgahla. Ke a leka ka maatla ka moka gore ke kgwetse mmereko. Ebe o dira eng ka kwa kamareng ya ga Bridget? Gana ka tshwanela go bolela le ngwana wa ka. Ebe le nseba kere. If wena le legotlana le la gago le plana gore le tlompolaya jwang le tsebe gore le ke senkgone. Tshedi, a se gore wena o phela o nagana go bolaya Bridget, go raya gore le Bridget o nyaka go bolaya. O duletšeng ka mo? O ra o bone gore koloi ya ke na le ditšhile. Tsamaya o e hlatswa ka pele ko go bolaya ka diatla. Mama, ka nnete o rometse di-application form tsa ga Bridget? Aowa, ga ke gafe gape nna. Bridget a ka sa university selong se nna ke sa phela. Le nna ke nyake a ya university. Ke tlo dira ka matlaka ka moka gore legotlwana lela le se ka ngwala final exam. O dire jwalo mama. Ka moka ga rena re a tseba gore ge ya ka ngwala o ile phasa gabotse a phala bana ba kamka mo South Africa. O ba phala le kwa mabitleng. Tshedi, nna ke a gae. O bolela maaka man, ga o e gae o ya mosading o mongwe go dira ngwane o mongwe a kere. Ke gore taba ye ya gore nna ke dirile ngwana ka ntle re ka se gore re emišitše go lwa ka yona ka moga ya kere. Ge o sa ye mosading o ya gae go dira eng? Ke nyaka gore bomma ba ntlhapiše ka gore ke tlhokofaletšwe. O tlhokofaletšwe selwana mang? Ke ra gona mo o yago. Tshedi, ke be ko nana le mosima 17 years ka moka, so ke tšhaba gore ke tlo bolaya ke makgopo. Why ga botse ke be ke sa bone gore wa ntšhitela mengwaga e ka moka? Yes sis, ba nna le kotsi man, le ka bolaya motho.
tsamaya gae ebile o ka re o ka nna ba o tsamaetse sa ruri mane go no swana ona mogola mogatšaka ga o ne o bolela so tshedi ka gore e be o le mosadi wa go loka o boleta go diragetseng ka wena ke wena o ndirile gore ke be so ni kumete application form ta mina amovheni ya antitidi va hembile hikuva va tisenda n'wansati loyi i nghozi ngopfu a ni nge he pfuki li n'wi tshembile ni ta apply online ku va ni dyondza at the University of Carleton's hikuva kona swi free lesiba o na le beke a tsamaile ke nagana gore ke nako ya gore ke dire ntho ela gale ke emetse go e dira Bridget tše go jetša gago ke di beile kwa tafoleng tsamaya o ja ge o feditse o hlatswe dikotlelo okay ni ta famba ni ya dya dipuo tla ka moo dipuo ga ne be o le kae wena ke be ke leka kwa kitchen ke je dijo tse lompietse go tsona kwa tafoleng o dirileng yo nna we yo se bata khomo swi le kwihi swakudya yo ni twa ndlala va ni hemberile ku hava swakudya musila yo ngwanaka malaga wa sa thomo go baba a ka tse ke kwa selo mama ga ne go be go na leng ka gare ga dijo tse ke di jilego yo ke tšhatše a le phirim ngwanaka o se ka ba wa wara re a fihla sepetlele gona jwalo ba ilo entšha wa tsa nna lebile sa go mpha ga o punyana ke goreng ga e so thomo go bereka yane gape ke nna le 5 hours ke dutse moo gana ga botse wa e ba diega go ntšha poison e la ka gare ga mmele wa ngwanaka rena banna re thagege mosadi wa ka wa ntlhokomela ke sa bereke ka no tloga ka yo dira ngwana ka ntle banna mane a re thuteng go dula le mosadi o tee re tlogole go tšhita bona gona bja le ngwana wa ka yo ke mo dirilego ka ntle o a sokona banna gana ga botse go diragela eng gape ba re ba kgonne go ntšha poison e la ka gare ga mmele wa ga dipuo mara tše ba mpoditše go tšona tše a tšhoša re kere ko bolela le Bridget ke me ke botse lesiba gore a bogae Bridget ke gopela gore o tsamaye le nna re kwa sepetlele o kgona go dira di-test re bone gore na o ke se kgone go donatela dipuo kidney dipuo i sesi wa mina so ni ta n'wi pfuna ka nnete after dilo tše ka mokana ga tšona nna le dipuo re go dirile go tšona mogatšaka wa bona ntho e Bridget a direlago dipuo gane bjale ke yo botse gape ngwana rena e ba šaletše ka kgwedi gore a hlokofale ka lebaka la gore di-kidney tša gagwe e be di stopile go bereka e le gore wena o tsebile bjang gore ngwana wa rena di-kidney tša gagwe di be di stopile go bereka le nna ke kwešiše gape go no ba modimo fela tše wena ke go tshepe o ka kgotša o tseba gore go diragalaeng keng ba tše go hlapiša kereke kwa geno ke moka o thoma o bolela too much kere dipuo ke nako ya gore re e gae jwalo mama pele ya ka e sa baba gape Bridget o lositše bophelo ba gage a try go save baka mothola e be e le mistake le gale e ba sa sonela go ba gona so modimo motšere mama why o bolela so ke be ke nagana gore o tlotlogela go hloya Bridget ka gobane o savile bophelo baka nna ke na taba le Bridget mos
o thušegile a bolaya ke di-complications tša surgery ka gore nna ena e be ke tlo mmolaya ga bohloko. why o le sehlogo so ba re šetše ba mmolokile? A ke tsebe a sa nka ke botšiša ebile mokgotsi wa mmago Bridget o kgopetše ba mmuši gore ba boloke Bridget ka gore ge ile nna ena ke ganne. mama o dirile eng? gape le gone ba announce di-results tša ma-grade 12 ka gore di tlo tšwa ka 12 ya masa ka moswana. pelo ya ka e a baba ka bo Bridget a tlo khotša di-result tša gagwe ka moswana le yena mola a sa phele. motho la namela go stage mola mosokare ke Bridget. He banna ena ke yena Bridget ke top lena banna gane ga a hlokofala kwa sepetlele